Guhaye ikaze kuri politike ngari amakuru ndetse na page y'ibikomeje kuvugwa mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari na byinshi biri kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'inyeshyamba za M23 wegereje Goma mu mirwano imaze iminsi yumvikana hagati yabo n'igisirikare cya Kongo FARDC, ndetse bikomeje gushimangirwa n'imwe mu bikoresho by'intambara igisirikare cya Kongo FARDC gikomeje gutakaza mu bice M23 bari guhanganira muhereye mu bice bya Kiwumba, umujyi wa Kiwanja ndetse n'agace ka Mabenga ukerekeza hafi n'umupaka ka Ruhanga uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Guhera ku munsi wa gatandatu w'icyumweru cyatambutse uri kugenzurwa byuze n'umutwe w'inyeshyamba za M23 mu mirwano ikomeye cyane yabahuje n'igisirikare cya Kongo FARDC, ndetse batangaza ko iminota 30 yari ihagije ngo ibi bice be bari kubigenzura muri rusange. Tageti isigaye ni umujyi wa Goma, ndetse bikomeje gutera ubwoba inteko ishinga amategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo rishya kandi bashyira hanze baragaragaza ko umutwe w'inyeshyamba za M23 koko bisa nkaho bamaze kwibeshya ku bushobozi bw'uyu mutwe nyuma yuko inzego z'ubutasi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ANL bagaragaje amakuru yabakomeje kugenda batabwa muri yombi kubwo gutanga amakuru atari yo ku bijyanye n'umutwe w'inyeshyamba za M23, by'umwihariko abashinzwe operasiyo y'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose biragaruka kuri guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru Lt Gen Constantin Ndima ugaragazwa ko nawe agiye gutangira guhatwa ibibazo ndetse byaba ngombwa akerekezwa muri gereza ya Makara mu murwa mukuru wa Kinshasa, aho azasanga Major General Peter Chirumwami ndetse na Lt Gen Filimon Rungu Yava n'abandi ofisiye bakuru mu gisirikare cya Kongo bashinzwe operasiyo mu burasirazuba bw'igihugu cyabo kubwo gutanga amakuru atari yo ku mutwe w'inyeshyamba za M23, ndetse no kwizeza Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo icyizere cy'uko bazabasha guhashya uyu mutwe bigakunda. Nyamara bikomeje kuva ku rugamba biragaragaza ko M23 irenze kure cyane ubushobozi FARDC ifite kuri ubu. Indege z'intambara Su-25 zongeye kugarukaho cyane mu gitondo cy'uyu munsi nyuma yuko ziramutse zizenguruka umujyi wa Goma mw'uru rukerera, ndetse zigaragaza ko ziteguye kurinda Goma ku giciro icyo ari cyo cyose. Biri kuba kandi mu gihe benshi mu bakongomani batangiye guhunga ibice bya Kibumba berekeza mu bice by'u Rwanda, abandi bari guca ku mupaka wa Bunagana n'umupaka wa Kitagoma berekeza muri leta ya Uganda. Ibi kandi bikomeje kugaragaza imbaraga nke ku bayobozi ba Kinshasa ndetse no ku gisirikare mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru mashya igoma ni uko abaturage benshi bamaze gushira mu uyu mujyi, cyane cyane benshi bari guhungira hazwi nk'Isake, ndetse ingabo za leta Kongo ziri kuva ku kibuga mpuzamahanga cya Goma zerekeza mu gace ka Minova aho bimuri ibirindiro bishya, ndetse Goma kuru bikaba bisigayemo indege z'indwanyi zikomeje kuzenguruka ndetse zikomeje gukora ibishoboka byose zirinda ndetse n'abakuriye abari mu mutwe urinda umukuru w'igihugu Presidential Guards basanzwe barinda Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Abakabe nabo bahawe ikiraka ndetse bahabwa umukoro ukomeye cyane wo kurinda Goma ku giciro cyari cyo cyose. Goma kuri ubu ikomeje kurindwa n'abarinda umukuru w'igihugu ndetse n'indege z'intambara Su-25 zo zikomeje kuzenguruka hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Mu gihe amakuru akomeje kugaragaza ko mu bice by'uburasirazuba winjira Goma inyeshyamba za M23 zigeze hafi mu birometero 5, ndetse ari naho zivugwa ko zigeze mu birometero hafi 20 zegereza ibice bigana mu burengerazuba bw'uyu mujyi wa Goma. Aho hose M23 bikaba bivuga ko imaze kuhagota, ndetse gisigara ukumva itegeko rya nyuma rya General Sultan Makenga, komanda w'inyeshyamba za M23, ubundi bikorwa bigatangira. M23 iragaragaje ko irindi tariki 16 z'ukwezi kwa gatanu tariki 16 z'ukwezi kwa 11 kugira ngo barebe ko bazasubizwa mu biganiro ndetse n'amasezerano Nairobi. Mu gihe bitabikunze guverinoma ya Kongo yaba yemeje byanyabyo ko yanzire biganira. Hari nyamara hari ibimenyetso bigaragaza ko guverinoma y'Kinshasa igiye gutangira gucururuka kugana n'umutwe w'inyeshyamba za M23, mu gihe FARDC ikomeje gutakaza ibice byinshi umusubirizo, ndetse n'abasirikare bakomeje kugwa ku rugamba. Goma niwo mujyi umukuru mu ntara Kivu ya ruguru, ndetse n'umujyi utuwe cyane dore ko abarenga miliyoni ku ruhande rw'umujyi wa Goma bawutuye, ndetse bikaba bitangazwa ko uyu mujyi utuwe cyane mu burasirazuba bwa Kongo nta cyabuze M23 kugenzura abaturage bose basaga miliyoni. Cyaba ari umukoro ukomeye cyane ku ngabo za leta Kongo FARDC, ndetse n'igitutu gikomeye cyane kuri Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo gutakaza abaturage barenga miliyoni bagenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba ufite ingabo ahanini zikubwe inshuro zisaga ndetse zinarenga 10 n'umutwe w'igisirikare kidasanzwe cya
leta ya Congo FARDC, ndetse hakomeje kwibazwa impamvu M23 ikomeje kwisubiza ndetse ikomeje gutsinda umusubirizo mu gihe guverinoma ya Congo ikora ibishoboka byose, ndetse Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo agaragaza neza ko arishora amafaranga menshi mu gisirikare cya Congo, kubagura indege z'intambara zigezweho ndetse no kongera centre militaire mu bice bigiye bitandukanye. Si ibi gusa, hari amafaranga atangwa muri operation mu bice by'uburasirazuba bwa Congo. Ibi byose guverinoma ya Congo igaragaza ko ari igihombo gikomeye cyane nyuma y'amakuru atangwa atariyo n'abashinzwe operation mu burasirazuba bwa Congo. Goma ikaba ikomeje kuzengurukwa n'ingabo nyinshi, ndetse by'umwihariko biravugwa neza ko abasirikare rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bakomeje kwinjira ku bwinshi mw'uyu mujyi wa Goma, nako n'indege z'intambara Su-25 n'indege z'akajugujugu z'igisirikare cya Congo FARDC nazo zifite akazi katoroshye zo kugenzura ikirere aho Goma ihana imbibi n'ibindi bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko kandi hari kuvuga ibice by'umuhanda Goma Rucuru, aho bakeka ko inyeshyamba za M23 zishobora kunyura ndetse zikifashisha uyu muhanda mu gufata Goma. Akongera akavuga ibice bya Kiwanja ndetse na Kibumba. Ibi byose akaba ari ibice byegereje hafi uyu mujyi wa Goma, kandi M23 ikomeje kumvikana mu bitero bikomeje kumvikana mu ibi bice, ndetse biratangazwa ko FARDC yamaze gutakaza bikomeye cyane bino bice bigaragiye umujyi wa Goma. Ni impungenge zikomeye cyane ku baturage baturiye bino bice, ndetse barakomeza kugaragaza ko igisirikare cy'aba FARDC gifite imbaraga nke cyane ugereranyije n'ubushobozi bw'umutwe w'inyeshyamba za M23 basuzuguye, nyamara bakaba bakomeje kubona ikigwa gikomeye cyane. Guverinoma ya Congo igaragaza ko M23 yakomeje kwitwa umutwe witwaje intwaro, ndetse umutwe w'abanyamahanga benshi mu bakongomani bemera community ngari y'abarwandaphone n'abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda bitwa abanyamahanga ku butaka bwa Congo, ndetse ibikorwa by'ubwicanyi, ibikorwa by'ihohotera byica intekerezo ndetse n'umubiri bikaba bitabura kumvikana ku iyi community ngari. Ibi kandi byose bikomeje kugenda bigaragaza urwego rw'imirwano n'urwango rukomeje gukwirakwizwa hose mu burasirazuba bwa Congo, biturutse ku bayobozi bakuru mu nzego za politike bashishikariye cyane kugaragaza M23 ndetse n'abayifasha nk'ikibazo cy'uburasirazuba bwa Congo, nyamara birengagije ikibazo cy'amoko cyumvikana mu burasirazuba bwa Congo. Umutwe w'inyeshyamba za M23 uragaragaza ko ubwicanyi bukorerwa community y'abanyamurenge muri Kivu y'Epfo ndetse n'ubwoko bw'abahima bubarizwa muri intara ya Ituri ihana imbibi na Kivu ya ruguru. Ibi byose aribyo bigomba guhagarikwa ndetse vuba mu bihe bya vuba byihuse, dore ko hari indi mitwe ivugwa ko ikora muri territoire ya Masisi, by'umwihariko kandi umutwe uzwi nka FFM Freedom Fighters Movement bivugwa ko nawo wamaze kwiyunga ku mutwe w'inyeshyamba za M23 mu gushaka no kubohoza umutekano ndetse no kubohoza intara ya Kivu ya ruguru. Bagaragaza ko iboshywe cyane n'ingengabitekerezo idasanzwe, ndetse igisirikare cya Congo cyananiwe kugarura umutekano mu bice bigiye bitandukanye. Ndetse mu ntara ya Kivu ya ruguru haravugwa kandi umutekano muke mu ntara ya Kivu y'Epfo ndetse no mu bice by'intara ya Ituri, aho imitwe nka ADF, Codeco ndetse na Zaire, imitwe y'abamayimayi ikomeje gushyira ku iherezo ubuzima bw'abakongomani benshi mu bice byose bigiye bitandukanye. Nyamara ibi byose biraba mu gihe operation ya Sikoro ya mbere na Sikoro ya kabiri bivuga ko iri mu kazi mu bice bya Ituri, Kivu y'Epfo na Kivu ya ruguru, zizikongera kugaba imbaraga nke cyane ku ngabo za leta Congo FARDC zikomeje gutsindwa ndetse no kunanirwa urugamba. Mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza ko guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje gutsindwa cyane mu myiteguro idasanzwe yo guhangana n'umutwe w'inyeshyamba za M23.